Ćao svima! Danas počinjemo sa vežbama zagrevanja koje mogu vežbati i oni koji vežbaju Tai Chi, ali i oni koji nikada nisu vežbali Tai Chi. To su vežbe istezanja, vežbe snage i vežbe ravnoteže koje vam mogu pomoći da se malo opustite i da ostanete fit. Sada počinjemo sa prvom vežbom, krećemo od vrata, znači idete glava napred, nazad i radite lagano do onoga koliko možete, znači ne zatežite previše, idete napred, nazad, idemo u stranu, polako, polako u stranu, polako u drugu stranu, koliko možete. Ako hoćete još malo da zategnete, možete da uzmete ruku i da rukom vučete lagano, ali sasvim lagano, opuštena ramena. Vratite, idete na drugu stranu, povucite i opustite i opet na drugu stranu. Sada okrećemo levo, gledate u daljinu i okrećete koliko možete, vraćate, idemo u drugu stranu. Okrećete, pratite malo disanje, izdah, budite svesni svog daha, opustite ramena, opustite telo. Okrećemo. Tako. I malo okrenete glavu. Ali sasvim lagano u jednu stranu. Opustite se. Opustite, ne zatežite. I isto to ponavljamo u drugu stranu. Opustite se. Da. I idemo sada ramena. Povučete gore, zategnete i spustite. Povučete i spustite. Povučete. Udah, izdah, udah, izdah. I još jednom, udah, izdah, udah, izdah. Znači, protresete dobro ramena. Sad idemo kruženje maksimalno napred i nazad. Osjetit ćete napetost, oslobodite se toga, čućete možda blago krckanje u ramenima. Samo se opustite i okrećite. Sada idemo na spolja. Opustite ramena. I okrećemo. Idemo u drugu stranu, ka napred. Pustite, idete gore, pa napred, što više, znači kao da hoćete da napravite što veći krug ramenima. Tako je. I opustite se. Malo se ovako prodrmajte, pustite ruke, noge, slobodno, slobodno. Ovo uvek možete da radite i idite sa izdahom, znači idete, dišete prirodno, udah i onda izdah, izdah, opustite se, udahnete, izdah, opustite se, tako je, opustite se još malo.
I polako okrećemo, malo lupkamo, udaramo zadnjom rukom. Malo jače, slobodno koliko možete, bubrege, opustite ramena, kukove, telo, noge su vam ukorenjene i samo se okrećete blago. Onda malo podignemo središnji deo. Osjetit ćete prijatnu vibraciju, znači udarite slobodno malo jače, ali da vam bude prijatno, znači da vas to naravno ne boli. I idemo pluća. Osjetit ćete prijatnu vibraciju. Tišite, izdah, duboko. Pustite. Ovo možete uvijek da radite, ovaj mali set opuštanja, kad god osjetite neku napetost, kad malo duže sedite, ustanite, protresite se, malo se izlupkajte i osjetit ćete tu energiju. Sada nastavljamo dalje, idemo u jednu vežbu malo da razmrdamo ruke, znači ruke idu na unutra, ka spolje, otvorite. Znači kao ovako da ih izbacite. Idete naprijed. Skroz ispravite ruke, ali opušteno. Tako. Odlično. Ponavljamo. Sad idemo isto to u stranu. Opustite i samo pustite ruku, kao da vam se ruka otkači. I opušteno radimo. Tako. Ne morate da brojite, znači radite 5, 6 do 10 puta, ali onoliko koliko mislite da vam to prije. Sad idemo na gore. Znači opuštate, opuštate, pustite ruke na gore, jednu, drugu. Tako. I sad ćemo pokušati kombinaciju te vežbe. Napred, bočno, gore. Napred, bočno, gore. Napred, bočno. Možete ovu vežbu da radite i brže. Ako vam se sviđa, vežba je odlična. Evo, protrecite se malo. Opustimo se i sad idemo malo snage. Treba će nam malo snage za ruke. Izdržite, možda će vam se činiti malo teža vežba, ali nije ništa teško. Znači samo malo pratite disanje, ako vas ruke bole, samo još malo izdržite i vidjet ćete, imat ćete odlične efekte i na taj način ćete moći malo da ojačate ruke. Ruke okrećemo. Prvo pravimo velike krugove i ruke su nam ispružene. I krugove pravimo polako. Tako, sada smanjujemo i malo ubrzavamo. I sad još malo brže. Krećite, okrećite, držite ruke čvrsto, još malo, držite, koliko možete da izdržite, ako počinje da vas bole, još malo, još malo, još malo i onda polako povećavamo taj krug. Malo izdržite. I sad zadržite ruke tu. I sad nemojte da ih spuštate ako možete da izdržite. I sad okrećemo krug nazad, idemo u ovaj veliki krug. Menjamo smer. Smanjujete krug. Malo ubrzavate i polako, još brže, ubrzavamo, pravimo mali kružić, male, brze kružiće. Tako je, još malo izdržite.
sad polako usporavamo, pravimo sve veći krug, još veći. Ako vas ruke bole, samo izdahnite, opustite se, nemojte razmišljati puno o tome i polako zadržite, spustite izdah. Osjetite ruke kako, iako vas malo bole, postaju sve snažnije, vaše telo je sve snažnije. Dobro. I sad se malo pustite i stresemo malo ruke i sada idemo vežbu ruke na gore, dohvati zvezde, znači podignemo ruke, gledamo gore i kao da hoćemo nešto da dohvatimo, ali vrlo lagano. Izvučete jednu ruku kao da izvučete iz rebara, pa drugu. I pogled vam je usmjeren na gore, ali ne krivite vrat. Znači kao da nešto hoćete da dohvatite. I polako spustimo i odmorimo. Sada idemo sljedeću vežbu. Malo laktove, znači opet raširimo ruke i idemo ovo. Znači okrećete maksimalno koliko možete. Gledajte malo svoje laktove, kako se i oni okreću. Tako. Ponavljamo. I onda promenimo pravac. Idemo u drugu stranu. Okrećete. Tako. I sad idemo još uz to da dodamo i vežbu koordinacije. Stanete u sredinu i sada jedna ruka ide u jednu stranu, a druga ruka ide u drugu stranu. Skoncentrišite se, možda će vam ova vežba u početku biti teška, ali vremenom ćete vidjeti da uopšte nije toliko teška, nego da je samo pitanje koncentracije. Sada promenite, naravno sad ovako dok držite ruke isto u ovom položaju, možda ćete osjetiti malo da vas bole ruke, ali izdržite još malo, okrećemo suprotnu stranu. Tako. I opet uvek malo opustite ruke. Sad idemo u sljedeću vežbu, to je vežba za šake i zglobove. Svi znamo da tu da ulaze i izlaze meridijani, naša energija je tesno povezana sa funkcionisanjem naših šaka i zato je važno da ove vežbe lepo uradimo, da osjetimo svaki deo naših prstiju, dlanova dok radimo ove vežbe. To je, znači, ova vežba. Stanete ovako, kao da držite, malo ovako raširite ruke, kao da imate neku loptu. Znači, i malo držite čvršće ovako, kao da hoćete da držite neku veliku loptu dok to radite. I onda stavite ruke ovako, povlačite mali prst ka sebi, pravite ovako pun krug, prst po prst i vraćate. Znači, okrećemo i okrećemo. Tako. I sad ćemo promeniti, znači sad stanemo ovako, opet, sad idemo palac na dole. Znači palac povlačite ka sebi, pa onda jedan po jedan prst, pa opet palac. Tako. I nastavite to da radite. Također imamo još jednu vežbu, oni koji znaju i vežbaju tai chi, to je položaj kljuna, znači gdje držimo svih 5 prsti u jednoj tački, ali oni koji nikad nisu vežbali, znači ništa komplikovano, povučete ovako kao da vučete neku nit i napravite kljun. I onda pustite. I opet izvlačite tu nit. Pridržite sve prste, svih 5 prstiju u jednoj
jednoj tački i pustite. I još jednom povučete svih 5 prstiju i pustite. Tako je. I sada idemo još jednu vežbu. Isto veoma jednostavno i oni koji su vežbali tai chi takođe im je poznata, to je guranje. Znači guranje napred, ali ko nije vežbao isto ništa komplikovano. Namestite ruke tu, idete izdah, gurate i sada kada pritisnete srednji prst je od pravim uglom u odnosu na zemlju, ovde kao da imate jednu lopticu i zatežete. Onda pustimo, privučemo, udah, idemo izdah, zatežemo, zatežemo, opustimo, udah, pritiskamo, izdah, izdah i opet povučete i još jednom i opustite. Sada ćemo uraditi malo raskipavanje skukova da bi se pripremili za sledeće vežbe. Okrećete lagano. Znači sve vežbe radite onoliko koliko možete prema svojim mogućnostima, ne forsirajte se, ne preterujte, ali ako mislite da možete, malo se potrudite. Promenite smer, okrećemo u drugu stranu. Tako. I sada ćemo uraditi još 4 nove vežbe. Sada nastavljamo dalje sa našim vežbama. Prvo ćemo malo još da pripremimo leđa. Znači stanemo ovako, savijena su nam kolena, raširite ruke i idete ovako, otvarate. Znači malo ovako kao da cimnete, ali nemojte jako. Znači, ali povlačite i kad idete nazad to je izdah. Znači, to je jedna vežba isto malo da se otvori grudni koš. A sad idemo za leđa. Znači, namestite ruke ovako, otvorimo grudni koš, skroz zategnite laktove koliko god možete nazad i onda se savijamo napred, skupite se, skupite se, skupite se skroz i glavu. Raširimo, udah. Kad se skupljate, evo pokazat ću sa strane. Izdah, izdah. Sagnite se. Otvorite. Udah. Izdah. I vratimo se. I spustimo. E sad idemo ovo. Malo širi stav. Ako vas bole leđa ili imate nekih problema sa leđima, znači ove vežbe radite u veoma malom krugu. Ko može, može veći, ko ne može, znači manji krug. Uhvatimo loptu, gledate u tu loptu i nosite je, okrećete, gledajte u nju i okrećete. Okrećemo, izdah i još jednom, okrećemo i vratimo. Sada idemo u drugu stranu. I još jednom. I stavimo u sredinu. Sad idemo dalje. Raširimo noge. Stavite ruku pozadi ovako na leđa. Ovu ruku iznad glave. I sagnete se malo ovako u stranu. Promenite.
idete u drugu stranu. Izdah. Vratite se. Udah. Izdah. Sagnite se koliko god možete. Kolena su vam savijena i telo vam je fiksirano. Znači, samo se istežete bočno. I još jednom. Udah. Izdah. I spustimo. Tako. Idemo još jednu vežbu. U ovoj vežbi isto kada se saginjete nazad, budite pažljivi. Znači, spustimo se koliko god možemo dole, ruke su ovako. Povlačimo ruke kao da izvlačite nešto iz zemlje, idete nazad, nagnite se, raširite i vratite se. Spustimo se i idemo udah, udah, udah i vratimo. I još jednom. Spustimo i opustimo se. I sada malo se istegnemo i opuštamo, znači kada se saginjete, raširite noge, nemojte, ako vam smeta, ostavite malo savijena kolena, opustite glavu, ruke, ramena i malo opustite se. Sagnite se, neka vam glava visi. Još malo odmrdajte. Sada nastavljamo sa vežbama za donji deo tela. Znači, prvo ćemo malo se opustiti. Uzmemo ovako, tresemo nogu. Slobodno je ovako opustite, tresite. Opustite zglob, koleno. Onda malo u stranu. Tresite noge. Što duže, to bolje. Ujedno tako vežbate i ravnotežu. Idemo drugu. Kome je teško ili ima neke probleme sa ravnotežom, može da se pridrži za nešto. Tako je. Pretresite. Dobro, protresite nogu. Dobro. Idemo drugu. Isto to. Malo drmamo. Isto, znači i u ovim vežbama i uopšte u svakom trenutku budite svesni disanja. Budite svesni toga ako vam se malo dah skrati, odmah ga produbite, odmah napravite jedan dubok udah i izdah i bit će vam mnogo, mnogo lakše da vežbate. Tresemo, pustite nogu. Tako, vrlo je važno da oslobodimo uvek sve zglobove, da se malo opustimo i pripremimo za vežbe. Idemo još jednu vežbu. Ovo je ovako, kao da, nije baš kao da marširate, nego više kao nekako da se odbijate od poda. Znači kao da gazite ili da gazite nešto, pritiskate na dole. Znači osjetite taj pritisak na zemlju. I ovo možete da radite, na primjer, isto malo kad osjetite da vam se nekako energija ustajala, da uzmete malo samo ovako da radite u mestu. Jer Kinezi kažu, voda koja se ne kreće se ubajati, pokvari, a ona koja se kreće, ona je čista i bistra i tako da bi vaše telo i um bili čisti, bistri, zdravi, energični. Znači, bitan je uvek neka mala vežba, neki pokret. Sad idemo malo zglobove. Znači, ispružite nogu, okrećete zglob na nozi. Okrećemo. Pa promenite. Možda malo krckate. Tako, pa okrenete u kolenu.
Držite ovu nogu čvrsto. Nema veze iako u početku malo izgubite ravnotežu, ali trudite se da ostvarite to, jer veoma je važna ravnoteža isto i u vežbi iz kuka. Tako, sad promenimo. Idemo drugu nogu. Jednu stranu. Pa okrećemo u drugu stranu. Tako, idemo ovo. U kolenu. Pustite nogu, ali okrećite. Pa u drugu stranu. Tako, idemo iz kukova. Tako. I malo se. Sada ćemo uraditi vežbu snage. To je mnogo dobra vežba. Snaga u nogama je jako bitna. Kako Kinezi kažu, ko ima dobre noge i zdrave noge dugo živi. U tai chiju pre svega je to izuzetno važno jer se vežbe rade u polučušnju. Znači stanemo u jedan širi stav koji se zove mabu, to jest pripremni stav, to se zove u prevodu znači široki jahaći stav. Uzmete ruke ovako, opet napravimo onaj kljun, kao da držite neki štap ovako, pobodete taj štap i spustite se. I sedite. I sedite koliko god možete. Znači, što duže, to bolje. U početku možda će vam biti teško, možda ćete imati osjećaj da ćete da padnete, tako da kad radite ovu vežbu možete malo i da se prislonite uz neki zid. Dišite, znači pravilno, opušteno, čim osjetite malo da ste se zamorili ili da su vas zabolele noge. Stopala su vam paralelna, kolena otvorena i kičma prava. Znači, izdržite koliko god možete, 10, 20, 30 sekundi, 1 minut. Veoma će vam pomoći u jačanju nogu i zagrejati vas ukoliko vam je hladno. Sada se polako podignemo. I idemo još jednu vežbu koja je isto dobra za jačanje nogu, a isto tako i u tai chiju nam je bitna i zbog ravnoteže i zbog nekih pokreta koje izvodimo tu. Znači, stanemo na jednu nogu, drugu nogu podignete i idete nazad. Koliko god možete i vratite. I idete ponovo. Nazad. I vratite. I još jednom. Spustimo. Promenimo nogu. I vratimo. Ne morate mnogo visoko. Možete i više, niže. Znači, pozadi. I vratite. Malo se opustite, istresite noge, ruke i završit ćemo za danas sa vežbom koja je veoma važna. To je vežba istezanja, ali takođe jedan čučanj koji nazivaju i azijski čučanj, jer ljudi u Aziji dosta u tom položaju rade neke stvari na zemlji, jedu i tako dalje. Ta vežba je jako dobra kada se malo umorite, kada zabole leđa. Znači, čučnete, noge su vam na 90 stepeni, laktove stavite, gurate kolena, ako možete gurajte ih još malo više i zadržite se u tom položaju. Znači, ovaj položaj koji štiti kičmu, koji isteže kičmu, odmara je,
Znači, ako dugo sedite, bukvalno pored pisaćeg stola možete ovako da čučnete i malo da se istegnete, ili ako dugo sedite kod kuće, gledate televiziju ili pasivno sedite, čitate ili nešto tako. Znači, veoma je važno i možete malo ovako i da pružite ruke, da se istegnete. I takođe, kao zaštitni položaj za kičmu, znači ako nešto radite, treba sa zemlje da dohvatite, uzmete, čučnite u ovom položaju i onda isto tako ustanite. Postoje još mnoge vežbe istezanja, ali bilo kakav set vežbi istezanja može vam koristiti za tai chi, tako da i to uvrstite u svoj trening. Za danas toliko od mene, hvala vam svima i lep dan!